Hai, aing Parmin, jeung ieu dulur aing Doyok. Hai. Ieu kisah aing 2A. Mana? Episode 3. Nikmat. Hah, naon jasa terus, Nak? Ih, naonnya? Poho orang euy. Naon na? Lah, banget dia. Geus dibejaan ge koin keur tadi. Bolon. Ah, sorry. Bau pejus. Min. Udang Min. Wah. Wah, lobana dahareun. Geus kari gerada lahar. Oh, gerada lahar keniknya. Bu. Geus dahar, Bu. Teuing, Bu. Lapar, Bu. Jangan dulu. Kamu Nah. belum mandi. Iya pada mandi dulu sana. Nah. Betul. Cepetan, sana mandi. Mandi heula dahar dang ge. Hayangna kumaha kitu jeung aing dia. Hayang tampilingan tah. Tampiling teuing, dipahen teuing, dikasih teuing. Wah, berita bola. Main bola, Persib. Kena raon dari teh. Belum. Nonton TV-nya. Nungguan maghrib. Belajar dan naon. Nungguan Adan maghrib. maghrib. Dia ulang ngomong bae bau jauh duitan. Ya duit. Ah, keluarin siap. Gerada lahar keniknya. Hawak banget dia, panglobaan. Enggak, gerada lahar. Asik, Dah. Baca doa dulu, Pak Mali. Bismillahirrahmanirrahim. Doyok. Pendek amat dari doana. Nu panjang. Bisi kaneraga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtortu birahmatika ya arhamar rahimin. Doyok. Jangan dulu makan itu. Minum dulu. Nggak boleh. Makan kurma dulu, baru makan Paju ayam. beling kuai. Ntar dulu, kamu belum baca doa lagi. Sini. Alah, Kak Rosni. Ganggu aja. Jangan, Pak Mali, kalau kangen budak letik. Nah, sekarang kalian mau ngaji atau mau ngapain? Dahar heula. Aduh, kenyang, Nak. Lalulus sangeet. Nes, kadi tuh. Kalau dahar masih bos gak ngaronyol. Hah? Ulah tuh, Kak. Boleh-boleh aja, mumpung masih muda. Kakak aing madak. Ulah pamali. Supaya barangnya gak. Iya, benar. Mumpung kalian masih kecil. Ya. Kan itu lah karonya. Mau ke masjid dulu. Waduh, pada tidur. Kalau jual pada masih panjuhan. Emang pada ngapain sih tadi? Aronyol. Hah? Aronyol? Iya, aronyol.